Lisosia support pabakado, das hurries her walla cree a poo. Romeo sadut si who a sapokisi, daughter hutapo akasani, kamato buimu colilla to call upon like lady dilo. Because I so cree a blue a pomo a odo thutiki. Romeo sadut si who a sapokisi lui, because I so cree a blue a pony, more a odo thukella tiki. Amen. Duggery to a sadut si who a sapokisi the. Kasai su ablu aponi mo a odo thutiki da Thessalonians sado ye asapokisi kho pakasai su khri ablu apho mo a odo thutiki amen ki Thessalonians sado the asapotisi kho pakasai su khri ablu aphoni mo a odo thukhela tiki amen Galati sado khu asapotisi kho puthe we the pakasai su khri ablu aphoni mo a odo thu satiki amen Philippines sado lui asapokisi the mo pakasai su khri ablu apho odo thu khela tiki amen Ephesus sado khu asapokisi lui pwala a pakasai su khri la athuki tale khela ni mo w ta pho ko odo otiki talo plus sado kisi khi asapokisi te mo kasai su khri ablu apho odo pwa sosi khela tiki Willy Ephesus sado te asapoki mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do pakasai su khri ni ba tu tiki ki Thessalonians sado te asapoki mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do kasai su khri a o ni ba tu tiki te Thessalonians sado te asapote so Paulo do so Sila do so Timothy sibata o pho le Thessalonians le pa ywa do kasai su khri apu ni mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do kasai su khri ni ba tu tiki Colosse sado te asapokhi pasiba pwa so si do puwe le akalu to le khri apu o le Colosse ni mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do kasai su khri ni ba tu tiki Philippines sado te asapokhi mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do kasai su khri ni ba tu tiki Galati sado te asapotha tilului mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do pakasai su khri le ahilo athada wele patat de ba akho di to akatu thoni pwale a itkha le a apu pheda papa ywa athani ba tu tiki ki gri to sado te asapokhi mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do kasai su khri a oni ba tu tiki takri to sado te asapotha mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do pakasai su khri ni ba tu tiki Rome sado te asaphonui ya so Paulo siba pwa khele o le we Rome apu le ywa e o pwa so si le abata ko o tpha mo w ta pho do ta khu ta pho le papa ywa do kasai su khri ni ba tu we tiki talo plus sado te asaphonui tilye ya so yo ha I Yesibata opho nui pu o le asi apu ni w ta pho do ta khu ta pho le pwa le a o do o ti do ke het ga do le tha nui phle o le a lo peso amenya do le Yesu khri le ame pwa le a u ata le a klu to le ame pwa o phle so le ta thi ni do me ho kho so pa ta pha a kho te ga a o ni mo a o do thu tiki pwala a e pwa do te so kwi pata de ba le athui da we te Timothy sado te asapokhi Yesiba yephono no le ta na apu so Timothy mo w ta pho ta tu knyo ta khu ta pho le papa ywa do pakasai su khri a o ba na tiki titu sado te asaphului siba so titu yephono no di ta na tmi kho atoni w ta pho do ta tu knyo do ta khu ta pho le pa ywa do le ta u ke kho ke pwa kasai su khri a o ni mo abana tiki ki Timothy sado te asapokhi Yesiba yepho le ye e o so Timothy mo w ta pho ta tu knyo ta ta khu ta pho le pa ywa do pakasai su khri ni ba na tiki mo kasai ywa kaso ke akalu katha so ke pwa do kana ta pho dileta leta po tisini tiki amen